Utwuma duto turi ku ipantaro y'ikoboyi. Ubwo Levi Strauss yakoraga amapantaro y'ikoboyi bwa mbere, utu twuma ntitwari turiho. Zose zikagira ikibazo cyo gucika vuba imifuka kubera ahanini n'imbaraga zakoreshwaga n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakundaga kuyambara. Ibi byatumye Levi Strauss akoresha utwuma ku mifuka y'aya mapantaro kugira ngo imifuka itazongera gucika ubusa. Utwenge turi ku nkweto za canvas. Reba ku nkweto zawe za canvas cyangwa DH, urabona utwenge tubiri. Ushobora kwibaza ngo tumaze iki? Aho igisubizo kiroroshye, ni ukugira ngo umwuka ubashe kwinjira mu nkweto igihe uzambaye. Aha abantu benshi bajya bibeshya kubera ko izi nkweto zari zarakorewe gukinisha umukino wa basket, bagatekereza ko natwo tugenewe gucishwamo rasi. Oya, ntabwo ariko bimeze. Akobo kari ku isafuriya. Amasafuriya ari gukorwa muri iki gihe usanga afite umwenge ku mukondo. Aha abantu benshi baribaza ngo uyu mwenge umaze iki? Igisubizo ni uko ari ukugira ngo ujye uwushyiraho umwuko igihe uri guteka. Akanunga kari ku nyuguti ya F na J kuri keyboard ya mudasobwa yawe. Reba kuri keyboard ya mudasobwa yawe urahasanga utununga turi ku nyuguti ya F na J. Biroroshye ko wahita wibaza ngo tumaze iki? Abahanga mu kwandika ukoresheje clavier cyangwa keyboard ya mudasobwa basobanukiwe neza akamaro k'utu tununga turi ku nyuguti ya F na J. Akamaro k'utu tununga ni ukugira ngo uwandika akoresha keyboard ya mudasobwa abashe kwandika neza amagambo yose atiriwe areba kuri keyboard. Agafuniko k'ikaramu. Abantu benshi batekereza ko impamvu udufuniko tw'ikaramu tudafunze hejuru ari ukugira ngo itaza kubira umuti w'ikaramu ugasohoka. Yego, ibi nabyo nibyo, ariko si cyane cyari kigambiriwe dukorwa. Kubera ko abantu benshi bakunda kurya udufuniko tw'amakaramu yabo, haje gutekerezwa ko udufuniko twajya dukorwa turangaye hejuru kugira ngo mu gihe habayeho impanuka umuntu akakamira, umwuka ujye ubona aho uca mu gihe atarakorerwa ubutabazi ngo bakamukuremo. Ese sharijeri za Apple zifite amababa? Ku batunze telefone za iPhone bajya bibaza ku mababa ari kuri sharijeri za telefone zabo. Akamaro k'aya mababa ntabwo ari ukugira ngo sharijeri iguruke. Aya ntabwo ari amababa nk'uko wajyaga ubitekereza, ahubwo ni utwo kugira ngo ubone uko uziri ku mugozi wa sharijeri yawe. Akadomo kari iruhande rwa telefone za iPhone. Tukiri kuri telefone za iPhone, abantu bajya bayoberwa n'akadomo kari iruhande rwa kamera y'inyuma y'izi telefone. Hari abajya batekereza ko iri ryaba wenda ari ikosa ryakozwe hakorwa izi telefone, ariko siko bimeze. Akawita akadomo ni mikrofone igufasha gukurura amajwi mu gihe uri gukamera ukoresheje kamera y'inyuma. Udufuka duto ku ipantaro y'ikoboyi. Abantu benshi b'ingeri zose bakunda kwambara amapantaro y'ikoboyi. Ku bazi aya mapantaro hari abajya babona utu dufuka duto ariko ntibamenye akamaro katwo. Utu dufuka twagenewe gushyirwamo utuntu duto dushobora gutakara ubusa nk'amatike ya bisi, agakingirizo n'ibindi.